Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kilangut ki MLA mentakasngi ke santarik ubnai kelal lingkot arajar arpulai kilalet ban IT de ka shithi e no kam ha ulampang jong ke yeng dor bar thau an ba met ba lingdo ha office trek kam jong u ke badan ha khandai lat shlong kini kilangut ki kintop ya uba hamlet doling MLA ke PDF na melem constituency ba samlin malngyang MLA ke HSPDP na soyong constituency padu ba Jason Maulong MLA ke PDF na umsning constituency laong begini kilangut kin salet ban penyaso no keseng NPP kabalai alam ya ke sarkar MDA. Ketua Kumba PE Mentasi, yang jogi langut, Jason Samlen Bagaimana, Juan Batu Speaker harga bangilah anda juga institution kejongi, kumpi member jangka negara justru sambil dapat kasih. Pada kelihatan jonga kedal kelomba, harga jauh trik pada dengan yang pada misalnya sekolah national pusat. Kedong from Taiwan, people orang yang orang gedung sen ada soal NPP. Hi nak liang jonga dien ba kalau ada kejenglang jong kinong ilam, kita tu pair kuna live kita jong le fungsi baru nak jeng recommend jong ke core committee. Hi lembar ka ke core committee jadi ke ba suggest ke ba advice nya ke ba paham ke ba IT ba pemilihan parti dia. Banyak pun pada nak parti. Jadi bagi arai lang ha baik politik ke ba peluang jeng ko primer dia paham ke bahawa itu berkira kepada parti NPP. Dengan kamu dalam ada ngamlak kan dilek persak kerajaan jom dalam jom persan dengan skam dia kata bagi nasi bukan kita kerajaan kita. Boleh buka mata kita tahu tu. Tadao ngasai ka dari kesul di nok persa. Baik pak. Kumoing baham ke jo kadon kasan working committee ke jongi jonga apa mesti konstitusi pada kerai la sim katukan ni makatukan ni berai beladap balik lai ka kamah ka jing kersan ka turang ke omba ini kai no sa sang NPP amar bagi wa bagi train kambahan am konstitusi menginyo kata kasal ke baskam baskam ke maklan bangila banyo besensa kamha kentam kana ko tadi berjelah itu Nakadang jonga kaslo ba. Kajing lisan yo mentang singi kumo MLA jonga apply sa yang kursi. Kapan kong hi gong ba wilayah chui parti dan join sa parti NPP. Jekom ta nakadang jonga hi ngaslo ba daw hi pangilisan kolong bang UI ba ganika. Sarkar jongi po mekanaya kampun sin hi kawan ka coalition government. KKI gi bagi kuha ban panklan panyo tang kawai ka parti. Panyalam ya ka sarkar kababyang kabaklan kabal nga ban ay kajing mentoy pagba kehadian kajing UI gala berjeng bot bat kinogarsan kinong yalam giba kaman bat ngira sngode lang dakoy gasol kaway kajing bot bat kiong ba kala sode bandi sa parti ba kamhe katahi kinong em kabang adan daw si Boleh tak ini GPP sen PDG tahu NPP. Kata ti kanong piati bikay mo kay kasing NPP galong ba PE apa mekanaya cumi galong yang baru ada celak cumi ni don don la kadai nak caitia kadai nak kasi kadai nak gorils ya don don kinong yalam di babiang te kumta PE bagani parti kadon ya takatong banyalam kambha susu ya kecelak cumi habadai berkecing mento copai ba Boleh kimino nak kasang HPDP sebatal kandidat boleh kimino SPDP. Ka jingmino na ka party HSPP kamdon kay kata kalong kadawi bang UI baka jingmut ko janga kum unong yalam UI kapag yun hakasor ka tre kaulang bunsien kadon sibun ka jing ban sim yun kuno ki issue kabede ba jing to jok ba jakom ta khnang banwara ya ta kasor ka baklan kum unong yalam Nasgo banyalom banyalang bat kinong kersan ngiso day banyo begtang kawik parti banwan bansensara sarkar haunu usnam arja arpulai kata ka di bah kematen Lano pinrong sa NPP. ka jingrisan jongam ta kasngi te nandong sa NPP kapdeng bat upai ba babon ha kachipau tarik 2 Januari usnam arja arpulai hapo kasnang umsaw kabadan po soyo Masalah itu sudah menjadi kita yang bawa Jimmy nak terpilih dengan SPP kata jindu terpilih di SPP menteri. Kita ko akan semua itu. kata kamda day lokila bantong kibril ba hagapor ba IT ya suki kadon nang jing stu jing mon Yung dudan ban ang ba gaday nak tagada.
Ayo ba ka parti HSPP ru kadai ka parti ka babiang ni. Te hanrei ngapet aba pai ba ujiet ingi riwei arngon. Te kumta ngi ba jala jungi kiron kam ya ka sarkar ka baskam te. Te ka ka bang abang pet apa ka political decision ni bon sin ni galong tolot ba. Namar mangimyo tangkawai ka parti banyalam ka sarkar. Te kumta nga join ka parti NPP. Ba nga kermenskam ba usnam arjar pulai ginyo absolute majority ba tangkawai ka parti banyalam ka sarkar. Bat hangta bisa pai ba lada kadon kejing thot hangta pai ba ba berkeliang tagawai. Lalu ba kabiang ginapaskam ni parti ke. Tunghi MLA ke badan haka ruling haka MDA. Itrai kini ka magiong tinongway ka anti incumbency ka nang ta iti tunghi MLA ke ban lekbiang sa election ma. Pi rupai ba hi jungi hang ni la pi ong ba kan kata ingi kam ma. Mar pai ba po kastit jungi ikam jiet ya u kadidiet ya jinglong jong priang banyak parti. Kata ka dei kawe. Te handai benong da parti kenyalap election berpenjok inunu kandidat khamai. Te kalong ha cimat bantrai sitam halaki jong ki constituency. Bat hadien kata ipai ba ke iu buriu batrai bat wasngap ikipai ba bat boleh bahai ikipai ba bat bawara sai karoi kapar pada chongsok songsan kemot kipai ba ki je do buriu. Apa tu pilih dari kita aku sana aku ba teknik isli dan shon. Ba menteri don ndo ang ba syak terwasan tu yang bikin di kertas. Bang lep yang ba kadang raju pai ba hi. Tengok ada nasi kalau ndai ba don kata terwa ko kata berpiami ke parti. Itu kadai bisa. Dia kata ka jeung tuasan kror dengan trai laban. Jekrep le ba bat tidor. Mre nakliang jonga haba ki nonglam taki shamba per la aga gen segera ngabai kram ke NPP. Ngalai kram bak NPP tang art di isu. Kawai wahai guru yu chimar star bat I ba kostul tosong ba wan bekerjaan pi kalau ba itikap syai kawai ki isu ki besateng bat ke baru dikerkan rezeki marbang ong I ora ki sama isu yoronyam kembali lakran kamle badmi yin be daling be bacha kabar kini ki isu jong ka ILP ru kaptung lai le stom lekran pok kabinet lepas constitution lepas sport dalhi sethi gula ekran re hadu mantaru kam pada kanu respons ong ba dara pikloi ben menjur bagni ai bodin ni ai persor ka sokar dia halo di isu tar kuli bang ekran bag baru kalau bagin bodin halo kan dia ke perung ya tin besi po akan ijil ru jadi kalau ki bang ekran halo di isu bat ka ba lari bolong halo ka bade ba ka isu jong ka border isu bat be no ya pot usam kedia ka ba sai ekran omal dari leru ngimdei berskap ni ban ya cepat ban perlong no ya kene ke border isu nama larang ngimle mi menta da kemle sukar bata lanu ban mudu ban tengah te kan halot ki isu ban kabar me kan golong ba longgar belong ru hapo meliam jungi ngidang dukam bon ba ki skim nam ta koroi kapar jok konstitusi pro kowe tengah ngi kan te isu kowe halot ki isu ban kabar kalau halot ki skim ki ban kan ta kemle konstitusi rai ya kata kowe bi ka kam tengah kan ke ream tak bisa bi ofisan keluar tengah rai tidak berkelina ke bawah kontak dengan te hik nekrame halor isu bakarika tim nafaka Sebab hamlat dia teman nak kalian jumpa beda betul kali. Nga hati kembang mah mafikli mafite hafyak kli ba matido 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 dina kaliang jonga te kumoy kran iba ham kadi insa namar kabo I konsumsi bagi ba hakmat ding bangai iba hakini Islam ka pangapai sa kini ginong yalam ki bahalon kim ju kentat ke ka jingdong kam ko konsumsi maka jingdong kam ko konsumsi kam de jingdong kam ba sa jingdong kam jong ki pa apa ngela pentingkan ki ba bangai iba ka konsumsi kala compare ban ki por ki benswa mari konsumsi ki sa den ma na do Islam di benswa bangai iba hakini Islam la don kata ka progress la don kata ka development haki bentak ki pa Nyo jik tiap ba kejurum juk PSNPP dari kedai nama Premier Minister PDL. Kam don em kata namar kan ongai pi kata kamarai si mo nakadon ka ek ten layak tibi naka media na rumano nado ni kong hilai pensai bangi nya tre nado mencuangi tre ku ko ka family ko ka unit ka jingrung jongas po ka NPP kalong no ba kita ki mo kita ki scheme kita ki development ta ki peta Bahmlat kendiat nomor bahal senap aja pra hidup tiket na UDP.
job dak PDF mentah hirung chen CP cuman saya ni beli pimino na PDF buat job pi dak leo jonga bat PDF bat kinong ilam kamban kanono ka jing kalbangan so pasaki ya dong perlok ya phone kemudian rula pentim iki bangla resign dak leo jong PDF kiru la phone nga ki baik ba ham all the best tam tak jong pi kum dak ru rekem bangong ngi kiru marban dak leo jong hin nado bang job ngam ju terkam marbai po konstitusi kadang ke core committee bat kadang ke GEC dan ke general executive council ka ba naman la chidong kilong member hak council dai lor ka jing i ke jing syam ke council ka ba advice dengan banino po ka parti PDF ko brio ngamla ban yang persya ikino ilam marba hak election hi klem pinong ilam klem pinong kersan pinrai maroi pilasa maroi teka skap ke jing wong jing walang tadada wa shumi krai ban ka lano pinro sakin agak nyotrik si sejah po maran maka terus kota paham deka jing lek na uji saga NPP try kan nom kata ka parti joki jaba job tank ko ada kan hi ka election po meliam kadika her bha namar bha po meliam election hi brio kim da pek hane ka parti pek ya brio betre ya ka di bio selalu ka performance jong nulu kita kibi pai ba jaga meliam kini pasar pai ba jaga meliam kini kemudian kecil suhu ekam ki pai ba kini besar ya kakam jong kandidat jong kamu akan nom kata try ka parti PDF kan ka jini